nastavku obećanja predstavljamo vam našu narednu gošću. Sa mnom u studiju je Milica Todorović, zamjenica predsjednika Skupštine grada Pančeva. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Pričamo o nečemu što će se sutra održati u zgradi gradske uprave. U pitanju okrugli sto, vi ćete sad pojednostaviti celu priču da kažemo kako se zove. Dakle, prava nacionalnih manjina na teritoriji grada Pančeva, perspektive, nastavak projekta Skupština za sve. Da podsjetimo naše sugrađane prvo o čemu se radi, onda da kažemo zbog čega je sutra značajan taj okrugli sto. Grad Pančevo je učestvovao u realizaciji projekta koji je podržao Savet Evrope i Evropska unija. Grad Pančevo je imao ideju da proširi, da tako kažem, prava koja imaju nacionalne manjine i svi predstavnici i predstavnice nacionalnih manjina koji žive na teritoriji grada Pančeva i da im učini dostupnijim korišćenje njihovih prava. Dakle, kroz ovaj projekat smo uključili predstavnike i predstavnice nacionalnih manjina, savete nacionalnih manjina i ceo projekat je obuhvatao jedan sled koraka. Od potpisivanja memoranduma između gradonačelnika i predstavnika nacionalnih saveta ili predsjednika i predsjednica nacionalnih saveta nacionalnih manjina. To je bio prvi korak. Pre toga koraka je sledila naša poseta i obilazak svih saveta nacionalnih manjina na teritoriji Vojvodine, gde smo razgovarali uopšte o saradnji i ulasku u realizaciju ovog projekta. Na veliko odobravanje smo naišli. Nakon potpisivanja memoranduma se prišlo realizaciji štampanja i prevođenja publikacije Skupština za sve. Ta publikacija je objedinila sve ono što se tiče ostvarivanja prava građanki i građana koji koriste svoj jezik, a koji je u upotrebi statutom grada Pančeva kao službeni jezik i pismo. Te sa tim u vezi smo izdali publikaciju koja je prevedena na 5 jezika nacionalnih manjina. Evo tu su sve te publikacije na svih 5 jezika. Jeste. Ova publikacija će približiti upravo sve ono što je u nadležnosti grada Pančeva, odnosno kad jedan građanin ili građanka želi da ostvari neko svoje pravo, pogotovo kada se odnosi na prava predstavnika nacionalnih manjina, bit će im sada mnogo jednostavnije da ili otvore ovu publikaciju ili da posete sajt grada Pančeva gdje će se od ponedeljka na portalu nalaziti i linkovi gdje će sve ono što smo preveli tokom realizacije ovog projekta moći da pročitaju i saznaju na svom jeziku. Dakle, Statut grada Pančeva, ova publikacija koja na jednostavan način objašnjava na koji način neke nadležnosti možemo da ostvarimo u smislu dobijanja nekih potvrda, formulara, obrazaca, ostvarivanje prava na dečji dodatak. Znači, u pitanju su neke životne stvari sada napisane na njihovom jeziku nekako da im bude to i pristupačnije. Na sve se mislilo. Jeste. To je deo koji se odnosi na ovu publikaciju. Spomenula sam i portal, odnosno sajt grada Pančeva. Ovu publikaciju i statut grada također će se nalaziti na tom portalu. Tokom realizacije projekata obilazili smo sva naseljena mesta u kojima se govori jezik nacionalnih manjina i u kojima žive predstavnici nacionalnih manjina. Pa smo tako obišli Jabuku, obišli smo Ivanovo, Banatsko Novo Selo, obišli smo Vojlovicu, obišli smo sva naseljena mesta, okupili predstavnike i predstavnice udruženja građana sa teritorije gde smo bili, okupili smo članove Skupštine mesnih zajednica, odbornice i odbornike koji žive na toj teritoriji i provodili vreme u razgovoru kako bi došli do nekih daljih predloga kako da ovaj projekat obogatimo, odnosno da nakon završetka projekta koji se završava sutra, upravo sa završnom konferencijom i ovim okruglim stolom, nastavimo da pre svega portal živi,
uz podršku nacionalnih manjina i ljudi koji će moći da nam pomognu da sve ono ostalo što budemo želeli da objavimo i što je potrebno da se nalazi na sajtu grada, a da bi pojednostavilo korišćenje prava građanki i građana, da uz podršku predstavnika nacionalnih manjina i prevodimo te tekstove. Želim da kažem da smo iz tih razgovora došli do zaključka da je dobro da još nekoliko dokumenata prevedemo na jezike nacionalnih manjina i oni će se takođe nalaziti na sajtu grada Pančeva. Pa smo tako preveli informator o preduzetništvu, gde ćemo nekako opet olakšati i podstaći možda pojedinci i pojedinke da razmišljaju o pokretanju svog preduzetništva, jer grad Pančevo ima jedan veliki broj podsticajnih mera za razvoj preduzetništva i samozapošljavanja, te ovaj informator će biti od zaista velike koristi za sve građanke i građane, ne samo predstavnike nacionalnih manjina, već i za većinsko stanovništvo koje ovde živi. Zatim smo preveli odluku o socijalnoj zaštiti grada Pančeva. To je dragocen dokument, usvojen na poslednjoj sednici Skupštine grada, koji će takođe omogućiti građanima da se informišu pre svega o tome koja su njihova socijalna prava, na koji način da ih ostvare. I preveli smo jedan tekst koji govori o zaustavljanju nasilja nad ženama. Predstavnice nacionalnih manjina moraju imati informacije o tome kako mogu da se zaštite od nasilja koje eventualno one možda trpe ili imaju saznanja da njihove poznanice, prijateljice trpe nasilje u porodici, te pored toga što će imati informacije kome mogu da se obrate, tu se nalaze i informacije o broju telefona Sigurne kuće, broju telefona Centra za socijalni rad, policije, sudstva, tužilaštva, ali pre svega će tu naći informacije kako da prepoznaju da li možda jesu u problemu nasilja. Dakle, za sada u ovom prvom krugu, da to tako nazovemo, objedinjene su, odnosno stavljene su neke najvažnije teme i idemo sada dalje. Ono što me interesuje je kako su reagovali ljudi upravo kada ste ih posećivali, šta kažu, da li im se dopada, da li već imaju neke sugestije, šta bi još moglo da se nađe u ovome? Jeste, imali smo sugestije konkretno između, pored ostalih i drugih konkretnih sugestija. Veoma je važno istaći da u Ivanovu, koje jeste najmanje selo, da je to mesto u kome đaci uče to jest koriste i uče na mađarskom jeziku. Mađarski jezik je jezik većinskog stanovništva u Ivanovu, ali imaju, na primjer, problema sa udžbenicima. I to možemo da iznađemo način da pokušamo da neke radne sveske koje oni koriste da se prevedu na mađarski jezik i na taj način da im se učini dostupnijim i jednostavnijim učenje i obrazovanje. Dakle, ono što je karakteristično za našu lokalnu zajednicu, ono što su potrebe našeg stanovništva, to jeste ideja nastavka ovog projekta i projekat se sad, rekoh, završava sa sutrašnjim datumom i mi očekujemo nastavak ovog projekta, već jesmo u razgovorima i veoma sam zadovoljna i naišli smo zaista na interesovanje onih koji su učestvovali u razgovoru i mislim da i oni negde očekuju nastavak saradnje, ali za to su nam potrebni pre svega predstavnici i predstavnice nacionalnih manjina, potrebne su nam nevladine udruženja, organizacije i ja mislim da će ovaj projekat koji se nadamo da ćemo uspeti da dobijemo, da će upravo povezati nas opet sve zajedno i nekako pokazati koje su još to neke dodatne potrebe ili ono što bi trebalo da rešimo. Da se rešavaju konkretniji problemi. Tako je. Dobro, dakle, od ponedeljka na sajtu grada sve ono o čemu smo pričali i sve ono što je prevashodno važno za naše sugrađane koji su predstavnici nacionalnih manjina. Tako da verujem da će biti reči sutra, naravno, ceo izveštaj sa ovog okruglog stola za sve naše sugrađane, a naravno u nekom budućem periodu pričamo i o nastavku ovog projekta. Milice, hvala vam što ste izdvojili vreme, došli danas u emisiju Uvećanje. A mi, poštovani gledalci, u nastavku emisije